eka madamu lamanene ndza mi perisa hinkwerhu a langise maxelo eka madamu ya siku ra namuntlha hi karhi hi langutisela rihlampfu ra mawutiti leri nga ta ri karhi hundza le adzongeni wa tiko hi kombela vanhu mi tilemukisa endhawini teto kambe tsundzuka swa ku ta ku ri na mpfula leyi nga na mpimo 31% loko hi languselele avuxeni bya tiko hi kombela vanhu mi tilemukisa xikan'we na le dzongeni wa tiko yi ri na mpimo 31% hi kombela vanhu mi hlayiseke endhawini teto kambe loko hi langutisa siku ra mundzuku ku ta ku ri na mpfula loko hi langutisa rihlangutini ra xifundza xa KwaZulu-Natal na mpimo 31% xikan'we na le rihlangutini ra xifundza xa Western Cape ri na mpimo 30 xikan'we na 60%. Kambe loko hi langutisa swilemukiso swa madyambu lama ku ta ku ri na moya lowu nga ta wu karhi wu nga hi matimba swinene leswi nga ta vanga na magandlati hi kombela vanhu hinkwavo mi tilemukise endhawini teto kambe na siku ra mundzuku wu ri kona wu karhi wu nga hi matimba swinene loko hi langutisa xifundzeni xa Western Cape ku ri na nkhukhulu wa mati xikan'we na mpfula leyi nga ta va yi tarile swinene hi kombela vanhu mi tilemukise endhawini teto kambe loko hi langutisa maxelo ku ya xifundza hi sungula hi fundza ya Gauteng ku ta ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundzeni xa hinkwaxo kambe ku karhi ku titimela Vereeniging yi ri ka 14 wa degree Johannesburg 16 loko hi fika Pretoria yona yi ri ka 17 wa degree ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundzeni xa